Opemsuo Radio, Opemsuo TV, or all social media handles. Here the neya pro bono aba Bankoman SHS. Na sukui wo how pa how anu wo mu pa ne say suku SHS pa no na ejana bia nim. Enti kroba bia adoye ebunu kon afa ato na koma pono so ene we see ultramodern toilet facility ede ama wo mo. Eno nti Opemsuo Radio yaba eba ne na ye twa ahoma mu ama ye de ama school no de adi dwuma yaba eba behwe se de esi ko ti ye twefo ne ye tiefo ne achi na ye hwe se de esi tie potire Opemsuo Radio Opemsuo TV yenko ne yenko hwe Bankomanhene, and it's also Opemsuo, where a quenya take a sepa, my CBC. A mamre recassa, and now say e cassa. Pro once, na share a mamre, number one inch a mamre. A mamre na air cosono. Penny for Etia Nana Bankomanhene 2-4 Primpong Nana Kwabna Quarter Sifa the first. Here jump fe media men go so poor juma. A pram penny for Etia Nana Tabna Quarter say for the first. That was Idima Forja, who Bambo for super, how they are boying. You say a day to us and then a bit see what we in crowds, what we need to so. Am I a one master? Abishaha, the show the Concono animal yam or home. A vampire, the energy, Fefe, a show some. Don't a boy, my woman, any henny over you. In your bema, what can I come up? Or by the Fefe say at your maya. In a bushia, in the fear, a show some. One hope I no yappy praise, no bit me up a boy. So Becca a dumb be brings Wakuma. Momo so to me a 2 and more, it is a yabba boy.
Masui, I cabaret, that's what they're going to know. Your vampire and mediation, so woman I'm cross so by the I just say, where hope I so cold. The mediation every Asumjuma at Nancy can be a my castle, who you that deal with now. I hear that was it. When your major or Bano Coco Demo, amen. Amen. Every constituency wishes to have. Chairman, you are humbly welcome. We also have Mr. Paul Esiedu Beche. He's the assembly member for Bankoman. You are welcome, Honorable. We are very hard-working PTA executives, with the chairman being Mr. Yao Ejay. Let's give it to him also. We have the vice, Mr. Paul Bisu. Mr. Paul Bisu is also here. We have the secretary for the PTA executives, Mr. Edu Jemfi. Let's give it to him also. Mr. Edu. Okay, Edu Jima, but it is written Jemfi here. We have the treasurer, Madam Alice Berfi. Madam Alice is also here. We have a rep from the Ghana Education Service Office, Secretary Kumu. Mr. Samuel Rai, he's also a CISO for Banko. Let's give it to him also. We have other protocols that we are all observing. The hard-working teachers, HODs, senior house mistress, senior house master. They call me Madam Gifty, and I am the senior house mistress. I am very honored to be called upon to give a further description of the chairman for this August occasion. The MC has already mentioned the chairman who is sitting in for this program today, and I am honored that I have been called upon to talk much more about him. The chair, our man, our main man, our own person. We know him, but do we really know him? Our chairman for today's program is a politician. He's a politician and an accountant too. He has a certificate in statistics and accounting from the University of Ghana. He also has a degree in business commerce, commonly known as BCom, from University of Cape Coast. He also has a master's degree in financial economics from Ohio University. He as well holds a professional certificate in accounting from ACCA. Our chairman has a serious community engagement, and he has a high leadership skills. In fact, he is known to be someone who promotes education. For example, he has hosted the 2025 MP Teachers Awards that recognize the efforts of both teaching and non-teaching staff in his community. We know him as a member of parliament for the Kumewu constituency. With a big round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome our own chairman of this occasion, Honorable Ernest Yao Enim. Please, you can do better. You can do better. Chairman, you are welcome. Your people, my people, a chair. Thank you. Thank you, Madam Senior House Mistress. Two for Brimpo. Nananom, the board and management of Bankoman Senior High School, our PTA executives, teaching and non-teaching staff,
Honorable Assembly Member for Bankoman. Many animal yeshia ahagina. Ayame ahuahua, sir, and Nananum, any school penny for Ayime, sub mayor chairman for occasion, Cassia to say. Headmaster, any penny for the two menino committee. Nana Kwabena Kwatin Sefa the first. Otum for Brempon. Nana no more yeshia muha. All protocol observed. And there a special occasion yeah witness ewo Bankoman Senior High School. And there Jumedie a Jumedia. A free mertentia me baye ana merketwaya me baye as marshebe dwane we eya de a ye hwehwe ewo krobia mu ewo empesua mu ene ye hwe dwumadi a ekoso ewo school ha ene infrastructure deficit a ye wo ewo Bankoman ha eya de a ehia se ankrankra ene aban nyina ebeka bom na yaba abeboa Bankoman Senior High School. Me by my baha several occasions na ahomete. So last year very nice structure yawo ewa ha in sukesi bi to ya eyi ne gu form. Ye share school Mofra ewaha eye boys and girls ye hwe monna mumpo a eya de a ahomete ye memei baby a ye bedampo ewo campus aye problem mesre momme enye din ne entie menim say wo school dia aya na etoda bia ahote kakra bem but momme enye aso na entie ensemo aye ka no when you na ya nyoma ewo hia se aban ebeba na ya beboa na ya peja Bankoman Senior High School ade ba ko a eye mani so eye dwumadi a teacher for ene management moaye ewo school hanom. In spite of all the challenges at Bankoman Senior High School omo face eba academics ye bomu dimpa enko eno eche say yetimi ebo ye homoden epeja school ya enioma ye behu every school ha aye enioma bebre me wo gidie wo mumu me wo gidie e wo management mu say ye boa na ye peja school ya school yi ebe cheche doctor for lawyer for judge for ama banko ene Ghana ene Kumawu constituency nyina eti ene dwumadie ya ye beda na di mede aseda kese ebema yewura kwaku adua enam ne so ema ye behunu de ye behu enei mede abaso bo ebesa ma honorable a ogina menchen for na ho den ene ni nyansa ono nso edeta ne dehye yachi ama ene yehunu de ye behunu empre bebre ya wasikafo bebre ewo ya montemu ha but ye mu say ho say emfaso ban na oman no enya afri omoso ya papa kwaku adu ye hwe nyuma oye ewo ye mpotemu ha enya bankonko a ebi kan rioso ebi kan kubem ebi kan even the district in general teachers awards farmers day ne contribution eye adea esombo ema district ko anwanya ene enkronkro bebre yehu impact a olivu ewo kromo ha ene mefa sa akwanyen na adehia efri banko anyankopon atu omonsem omomra mehwe Bankoman yewura kwaku adu afri ase omo aka ye hwe omo menim se yewo
atitri bebre ewo kromu ha omo betimi aba amya kabom aye amana broso na se nana ewa hai menim so obrempon de school ida na koma so emre bia obefra obia de ha na kese eye fence wall a yenyanya ma school yi me wogidie se afini emfi edi animi amanfo obeba baye yadom na yenyina ya boa na enioma aka eche ewo school ha ene me ba ya mehwe dining hall conditioner ewo mu a na eya hometesem ene ya me ba ya yese enchansi a swapa me be free ha ye beja 10,000 Ghana cedis a ye de beye sa dining hall yi na school fo nso yenya baabi na yakọ didi eye nyina ya sade se ye beboa eye nyina ya sade se ye beboa na ya peja Bankoman Senior High School na me wogidie se PTA they say there say ekwan abedem kakra ama ensesai kakra nso aba etiminim se efri na ekoi PTA nso bebo no homoden na attempt bia ye betimi a make it towards assembly hall any auditorium I the better exams mene headmaster prof ya din komo si ye behwe se animanimu ya se pavilion bi kra na betimi aya ye beye na eba nso hwe a ye mofra ba bi omo betro nso hwe nso ankoye ehaw enti meda obibia se na mede aseda kese ni aseda piesie ama yewura kwakwadu menim se enam no so ena eneye nyina wa ha na babibia ya papa yi woi nyankopon koso nhia no babibia oyi sika edidi sa adwumai nyankopon emma no moho bebre na medie next year mesa baha no na ebia yewura kwakwadu wasi dining hall kese e de ache school yi na sadie na busu apanyi wa haide menim sa asema make nyina wote na next year ye beba be jano me prime minister mpo e de naba na ye nyina ya ba na abebie ano ahye banko animonyam ene school no so animonyam medemanu besia na ya presente the small token ya de be ye dining hall which is 10,000 Ghana cedis. I'm a headmaster na ono nso e de di juma ebeboa na peja dining hall nso Mr. Chairman, Honorable NSCL Ayim, Nana Bankomanhene, Nana Kwabena Kwatin Sefa the First, and his entourage, Mr. Adus Rep, District Director of Education, Ceremonial Representative, PTA Executives, Honorable Assemblyman, my teaching and non-teaching staff of Bankoman Senior High School, my lovely students, members of the press, ladies and gentlemen. I'm very happy that at long last, one of our pressing needs has been satisfied in the press by Mr. Kweku Adu. That is our beneficiary this afternoon. When I took over officially, our pressing needs at the Get Fund include the following: an assembly hall, an administration block, dormitory block, dining hall and kitchen, staff bungalows, classroom blocks, a sick bay, toilet facilities, a library,
science and ICT labs, and a visitors lounge. The walling is big surrounding all this. Officially, this is our needs at the Get Fund. And we know that with God, things will be settled for us. Now the toilet facility has been taken out of it, leaving the rest. And as the MP said, we are moving all out, trying to get the government and other philanthropists to come in to help Bankoman. Despite all these challenges, as the MP said, last year, 2024, they just brought us the big sheet containing all our results. We took 211 students to the battle. And out of the 211, 209 had very good passes, 8 passes. And 2 had 7 passes. 6 passes, 0, 5 passes, 0, 4 passes, 0, 3 passes, 0, 2 passes, 0, and somebody having none, 0. So I mean the students had 100% pass, and we are analyzing it well, and we give you the percentage of those who qualify for tertiary institution. It's also high, more than 50%. Knowing that despite all these challenges, this is what we can do academically. So when these things are put in place for us, we know it's not impossible to get more than 100%, but I know that Bankoman, we can get 120%. Wow. Yeah, inshallah, we do that. Yes. Now, with that, I don't want to bore you with a long talk. We just want to appreciate our deepest gratitude to Mr. Adu for giving us this multifaceted toilet, a modern toilet facility for the use of the school. We thank him very, very much. And as a Muslim, I would just say Jazakallah khairan, which means that may Allah, out of his mercy, bless him abundantly and give him much in return for what he has spent. That's what I said. And to the MP, with his promises and what he has just delivered, we thank him abundantly. And I also tell him that Jazakallah khairan, may Allah, out of his bounty, also help him a lot. And then fortunately, we are now having the facility manager, and we can assure Mr. Adu that the building is going to be put good use, and we are also going to maintain it very, very well. That anytime he pop into the town, he can come and look at the state will be as it is now that he gave it to us. So we thank him very, very, very much. With that, we also thank Nana Bankomanhene for all his encouraging talks. He will call you deep in the night. I said, I have called this man. He said he will come here. He'll come. Fortunately, they will come. And they will come and do the assessment. But we thank Nana immensely for the help. He's also helping us. Thank you very, very, very much. And I thank my staff for the great work they have been doing. They cook very nice food for the children to eat. They teach very nice. Oh, students, why? Are you hungry or what? Don't worry, you eat. You eat your love. Don't worry, you eat. So we thank all and sundry. Thank you very, very, very much. A school for any Bankoman in Asia, a first education. And that day, a dark seer, many ajepa. Isan adia me de 2 mira ana me nua kwakwadu animu a wabeye ediama Bankoman na de me kan se me de me na yira kwakwadu ase se mo ase da bi dade a na aseda pa koma students na omo ba me fie wo fie ana students ni bi ba ase omo pese omunya Mr. Kwakwadu isan se na dawroma na omanya baby ti efia mponsan na dia kan say
baby asabi ombega wana akra no omunya bi nti on person omisi mi so na on fa me case ka ne kokuma ase nem ko Mr. Kwakuadu na obeboa wo mo na ne kwasem se na senka sa school for na mo ba ya ne kamhwe omu nyina din kana bo omu nyina din ni ada o ma ase sanse dwumadie ba so yi omu di akote pa ansa na dwumadie de be ba so nti sa school for na omu ba mi fie some person Mr. Kwakuadu na wura Kwakuadu adi sa dwuma no ya da o ma ase pa enya nkwala nya na sebe mu sebe nya ado sa adwen papa se de be ewo muti nti mo ba mi fie no ya da mo ase pa ampa de wose eye woyo ya ma owura Kwakuadu asote na edindie na enso enam se mi wura na Bankomanhene atu ni se na odo ni manti ofato no hoso ndi se Kwakuadu ni yatwam na odo ni man sa na ye wura na kwamra kwati se for the first wade ama no ndi sa ne nyina so be de be ye beka ofato no hoso aba be ye sa adwumadie no edema ye na die ntia me se ye ni ye wura Kwakuadu eni aseda ne se Kwakuadu akoye sabio na ntwe ani nsuo omuni aseda yesa na ntwe ka se obeda nsuo sa ontumi na nsuo se ka se okoda na ntwe asa onimisa se na ntwe ko park so kowi wura owi ya okọ nsuo were be okọ ntimi na nase ndi eni owura Kwakuadu ni asa na mo yade ya ka nyina ne se yesere no waye bi na so yenwie peye esan se ise hia do mete se de mpika ye no yehia fenso ere be first school ho it decide we nya de a ye be sade ya de se asa kwato Mr. Kwakuadu anim se omoaye na empo fenso oni de kana dawroma enu animu ya omeboaye se de be ya ebobo school de be ho bai ye sade asdabi ekoma ni secretary se brad se de na ekoye na ebe nyina no wanya ya chidie da asdabi ekoma ne yire isan se baby a bema papa bi obi a no papa bi so edebe ho no e ka yaminu mienu a na ka yekunu ebo ya mane se ye pese ebekbo Bankoman ko beka so edebe jaye nanso adwo adu Georgina pa ni kuru achi ama ene ye hunu ade fefa e wo school ma na se o so edebe ye da na ase ye de ka nyina ne se e ye me wo fa kire ba for justice yenim say school aye community base ya ye Bankoman de be edia se amadimbo bia ye bebo se ye bebo amade se school nya bia no o ye pension se be de be ye bebo ebi ni sa troti ya ye tu ho na mo de be e de Kwakuadu adaroma etimi de be abano na mo ya de se pa ni se tama COVID-19 ba ye no because po tank kese ebesi ba bia emema ne da no yeko fensuo ne de abegum ewi ase no na omode dade a de bay awo tank ma de bay ai pot tank no ase no na pot tank ese suo no enye adwuma sa ne yesa aka biam se sa to te suo ne ti especially man e o so pa obebe ko janabia no onko so no afa polythene bag no akọ wi no de bay no de akọ akohyem yesremo ebia seka wunua ana papa ana wofa ana tisika 4.9 billion abeto ti anka ama ne nye enti so obi atu ache wanfa ntoka ama na busu apena mje we anam wanfa he na busuya na se ne wo be sa do se muso ma magire se mo be se no anya manu kreni ya na mo ntwe se hu se sa ne ma no e koso e ba betum me ma mo aso atepa because bra ya bra ho ansa na wade obese no ye nhwe magire e ma ne nsai se hu se sa ne ma no e koso let the thought ne besa ya ba betum ena besa ko wuram na nu ko remsa aboaka wa ono obusu afọ ebe enkonko chemfa enti ya srewo adina ya de abramo no fa se ayo papa ayo maame e obusu ni na be yeye se de o papa wo hwehwe se so wie so papa be nu aju ajapade no fa se ajapade bi ne Kwakuadu ede ba be jan enti mo hwehwe so yie na enam so ama Mr. Kwakuadu be hunu a ahye ni nkran asama baby ede edu ato aso medam ase me de se bechi be honorable bechi aka no kre na kiremu ko se nkoma nyina mo na mo da ho nti e ba na roba bi achoko wo baby a aye mo na moye abusu anti e nyina will serve as watchdogs ni ahwaso ye se be betimi ache amaye. We'll have another powerful speech from a rep from the GES office.
Nananom Modiman Bunyama better to mediate. Abusuafo more any students. And I me gonna have no more. Said you okay, no. Mempesi so ana school you mekanisa na bekyerese menesi so a mehwe school so wo banko ene ne mpatam danso no anopai de me gina ha no mo na me gina the district director of education anam kyerɛ Mr. Kwame Owusu Odro anopai na oprepa se obeba dwumadi ati sɛ nanso ne nwuma ne dɔso wo hwa na de wade ne nsa so mo no wontimi nwie nsa ameka ye ho nti otuo me sɛ me megina nanam na ensem tia wa be ana wade resagu manum a epese me de atudwa de de kan no wase be meka mo ho na ye nyina ye mmɔ owura Kwame Adu Abaso Kwaku Adu Abaso ewo dwuma so a waye ɔse wei ɛyɛ nyame so adwuma paa na wayɛ no nti yɛsrɛ ɔsoro nhyira ɛde ma no paa na deɛ wɔka bio ne sɛ wɔ education mu no yɛ challenges ɛdɔɔso paa nanso ɛnam sɛ sɛbe baakofoɔ ɛnsɛntimi nkata nyame ani nti no yɛsrɛ sɛ afoforo a ɔwɔ mmoa a wɔbɛtumi de aboa no Omuwae esanse uba education officer letters ade sa enipa de brain anase schools ahodo basic schools any senior high schools ahodo no we yem pesua so ade ba wo pa infrastructure enyasem ketwa na ni nyina no ye hwe kwan se aban baba beye ewo mu se aban ye na famu de nanso no sanse ba akofo sentiment nkata nyame ye nti ne ye pese ye hunu no bia na ye hunu nyina saa ne senti no wosre se sade ye nwura yi ayi se obi nso so etere ne nsa na eso ya nso saa ye beda na se nye secondary school no nko ana senior high school no nko na mpo basic schools no nso ehia emwa etisa yam papadu enoma wo yama yen wo ya district yi mu edoso pa wo kwakrofo so a waye bi wo kwa banko a presby school waye bi wo ho wo kwa yoso a eno nso waye bi wo ho ana wo ba senior high hanso a Bankoman enso so waye bi a enempo wasade bia be piso a ye ba hu dwai eno nti ana osre se ye nyina ye mom na ye fa nyame nhira emma no sanse waya ade na de toso a ye wura director se memfa ntudwane se honorable kasa no ehoro obo so nanso ye se abaso ba na majapaye na no mo animu a marofu ma na mo de acheme the same no Efa culture of maintenance. Yeni anuma school for director say osremo enye ho ana mo betwira mo nicknames akesia no agu ho adeni si ho no efe na wo free ha no mo akwa ma yehunu no sade etie na bia mo be wie school no afi na mo betwira modin ahodo e de agugu da ho na aye tantantan director say on person obe hu ne saa sade assembly member kan ye no yemfa ose enye oyo na ye nyina yenso mumade ye no enye fe na sade ye hu ni abre bia no ye ba ye hu no saa mekane saa na mede manuzi sam no ba wie ye ti director say ye nyina wonsom anenipa enti wodie kakra biara wo ye be ye ama kuma wuman ene education sem afa de ntoma pefra no ye nyina ye nsom manu asi beda wase ya otie evemu
Nana Bankomanhene wone company for any I share in bia eka ho eda nyame asese immediately say yenya akwanya say so e fire no ebetumbi ensama metrogu krata so sa kan beka ho asem no edi kan na so menga say obi akantimi nkan bi no kwasem ni culture of maintenance there ehia papa school no aha ena nyame do abedua enti asa ma wani je school no ho bibia kwaso bia no se de tie bia no wo ha ko ade fa ho hye nam wani je fa ho sa 24 seater facility ya na enti ye hye hai enya ba bia na bi wo enti sa wote banku ha wo banku ma senior ha na se erade aka obi akoma no wo ye bibi se ya eso de ho so ho enti me ma ne me nana no ene de me ka kire mo ne se ade a onyankopon aka Mr. Kwakwadu eja odwene ne ma ho akoma amana ye mo ma ye ni nso na ye ntimi enye ni ye anope me sati asem bi mani anye se ene de free SHS nti student kra boni na uka no wanya asem sase just en nyasa ma se ye chro kra wo ba bia sase free ye no ba free SHS no ye di nipa na ye nipa de susu ho na odi ba ye na eboa mo nyina etimisra mo moma ye ma ye tiri munya ye da se free SHS nti wo ya boni a me yanka misra mo toilet no ma no na mo bekoso ma de ye ya de ye sasa ya de me boa true or false ye ya de ye sasa ya de me oba de di kan ene nia honorable ekan no opa ebia ayama nti opentem ba no at confichire no akofa bibi no atna so no akọ owia no de akotum ade no so ye water closet ebedu baby o flash ya enko ubunsa ensese enumu na ode kwhye ubunsa samoti ubunsa na se aha wunya period ana wunya messages whatever obosume flow na ba padia chichiro ho kama fatu that's be mu ana minimsa ya enya ehwa na so de kwato sawo di kama mo warning sie hu sa na ma no na esi na se boka na ya no an se betu na mwasa ko enwuram awko na ko shia ko shia na de afa ba bia obefa opania odwene ne ma ho ejedu minim sa ba bia obia na so an chiu se ne ye boni di danase ye be ko so danase ene de na so na de America ne se me ye PTA president ene nyame bia kwan emne bia twem na PTA di so ni ade no na nsam ho ntina ema ene de nyame bia kwan esase yetimeje PTA ye waduma bebra ese ye aka be fesa ka facility PTA na ka eyeye na so esa ne me benti ye ntimi de ye kan se ene ye de nyame asepa ne da eja odwene ne ma ehun so ase ye da mpanifo ahye ha nyina ase se awade bia kwan ama me bia ti se aba ne ye hye bose mi gina students mi jamu anamu hye bose ye be hwe so ye ye be dinini entworo ho na paint foforo ema nemo paint na ye de egu ho no na ebe ma enoa aye kama na bilipem no se eja odwene ne ma ho etwem na obon kontine no ohuna na koma to ne yem sa de oyeye no ya hweso yi nyame hye mo nyana me da mas pa nana educhum sa akode Bankomanhene we have Nana Safo Kontihene. Let's give it to him also. We have Nana JB Frimpong Manson Achiamehene. Let's give it to him also.
We have Nana Brobe Nifahene Paul Sam. And we have Nana Kwajo Mafo Tutuhene. Let's give it to him. Nana no penim for with the any DNA ho Brasia kwan so ya damu nyina mase. Je. Ose ene ji da kese pa ma ana kwabra party si fa Bankoman. Said the mirase no se na ye anigye da kese. Ema ono na kwabra party si fa odikai Bankohene. Edikai ye honorable MP. Ne edikai ye MP Sechire Kumawu Mr. NS Enim Chairman. Ya onere utitinani Emma sa adwumadi. School headmaster. Headmaster Mr. Sadek Boatin of Bankoman Senior High School. Assembly members. School teachers. Achirechirefo a ewo Bankoman Senior High School. Any more spectators on beginning so some be here koso. Any one more a free Bankoya na achirichiri be here so dwumadi ekoso. Ma ho abibiri. Na nigye ne awo bibre se na dwumadi we yatimi abaso. Dedi kan ye me amede hie na odone man na nadu. Osi de edi kai na odone man na kwaku adu. Na mwa odi bu akro yi. Enti na me de sai din ni ma. Osi enam emwa ene ahofama o ma saa kuri enti na ono na Bankoman na kwabra kwati sifa edi saa din kasie yi ema no. Isan se wabu akro yi bebre. Isan se kuro we de ye ka yentimi nyini din film emwa odi abo akro no. Dedi kan ya obeye kra oye ya ne di kan ye Bankoman ha girls dormitory a obesi ye share school na nimi. Osi de edi kai obesi baby ama ne beda share Bankoman Senior High School ama di kan ono na kwabra kwati sifa. Edu baby na kro a ofri mu ba ko ka banko a efre nkube. Osi kro bi ofri banko kwa uduru yo so a wo manifa onsanifa so abepo so kwa no ye fre ni nkubem. Otena se dwen ya osinana nkubem kro ni igu. Otena se won se banko kubem kro no egu no onzo hu se ho na se beni funu machenti o ma kro no enyere enwu. Osinana mpese misi adan ema nkubem o ma moti ho ni nyina anya ba bi tena. Oso de tunanim se na opese o ma kro no nti opese o si dan se de be ya o mu aka ho no ebenya ba bi atena na kro no zozo etimi akoso. Odi be tu manim nam se be me na wadaroma ahode ho de a koso na ye. Oso de be tu na no so hye ne nkran se na oboa ne man sa hode ho nko ade a sunsum ne ayahode metawachi tu ansa na mo no na emwa kro no. Enam so ma nkubem kro no ochichiri kro no nyina afoforo. Ose enam so ma mo anim kubem de wokwa kro no wachechire ne foforo. Watu wo nyina fa ho. Ose watu wall afa edan na osiye ni nyina ho. Ene kro dada na okokra omo mutim no omunu nipa miensa omo ni nyina bada edan foforo no. Ose kro dada no sanyu onu anko kro no kagunti omu nyina na ba kro edan foforo na osi ma nkubem no ka nipa be mienu miensa bi nete dadam ho. Ade toso sinana bankofo ankasa kra am se ajanan bia den ma omo de beto manim na na kire me baabi na me kokko kire no. Ose brebi bankofo kra sa de tunanim se na ye hia ajanan bia nti na onso yes o de beto na Bankoman anim se bi kuro no wowura na so ema ne baabi ema ne bo sa adwumadi no. Ene banko abontim ene presby ho kra toilet na okosi bi ho. Ose na banko presby primary honum kra no wasibi edi ama omo. Ene die akosi bi ho. Ose LD ha sei enzo so wabesi bi ho. Ene banko presby esro ho baby aye no. JHS won baby aye no kra so toilet akosi bi ho. Ose baby aye banko presby JHS onzo so ajana bia no so wakosi bi ho. Na say emambru a o ma wie school a free Bankoman secondary school ha o mo kofie no frame ka chem se nana ya pese ye homecoming e de boa school no. O se o mo a
oda omu free Bankoman ekoye no omu yense nana no oda roma epese ye homecoming edeboa Bankone secondary school no omu de beto manim nam se ya asem papa me no omu dwen ho an headmaster ne assistant headmaster ya dwen ho anam se ya ade a ebeboa tie ne muntu ho anam so omu yes an obani be hu headmaster and assistant mo mu nyina aka omu tribo mu no mu se sa adwumadi no omu di a ebeboa school ne oman no Eda ye program no de twa to kra na omu de beto manim se omu hia toilet facility e was secondary school. Osi de twa to kra adwumadi no pompon so na omu de be man tie se na wada roma eye jana bia was secondary school ho ne enkoyi nto wada roma boy na yenya bi Niko fie ne omu di nkomo kakra eni be na nsakra na aduna na odo ne man ne secretary frame se na asema ho de beto ye wura nim no unu anim no so pese obe toilet no school osi ye sa na odo 20 wo ho na secretary friends na wada roma asem na odo to ye na odo ne man no waji atum ti so pese obe di dwumadie no eye toilet no e de hye wanimonyam ni school na nimonyam ampa toilet ni sie ahyase January mu ho ba bi no say December ho ba bi no ahyase osi wo sabe ne mo ka say ene April ene yeti ha ye be bia no osi wo frase ye nchere kura nso enam se ho fama wo na ornament no obomodin agina so eye se de be ya ne mofra ne nananom ne nuanom a ha benya baabi ya yi a enne den awurade abie kwa ma ya ye bie se ayina no sabe ebru sabe nyado manima headmaster chairman a teacher for machia made hye a school for nkwala sabe ebru enya Bankoman na secondary school said the also na say na headmaster MP any nipa ya hye nyina na sabe nya Bankoman na SHS hedey ewo na sen me offer asefo ne me mabi wo secondary school ba bi ma mitu anamo ko ho se me kosrawo o se ne mabi ne offer asefo bi wo secondary school ni bi na ye se said ya so tu anamo na okohwe nkwara no ba bia wo mo wo no me kokoduru ye school akasi o asema me kan na wasi nye adaroma nye school ketua school akasi school a me bodin a kire mu a e wodin wa ya santime mu hapa osiso wakasi obodin a school no wodin pa ya a kire ye yes a wodin me kokoduru ye me ma no begina me ka ho a me ni mo din komo no mo se nana aha de ejana bia de wadaroma so oni school na panifo betimi akasa kombe bo na me yana busa se na school no kran panifo no because ya mo he o mo ne hifo oso mo ba ne ka ho mo ni no mo se nana wadaroma nka obetimi atu na mama yanka because school no ye ni ejana bia ba bia kokora ekwaji ye nan tinku wadaroma nka obetimi aye mwa na ne mpanimfo na kasa no matimi anya bia man ya anka baboai ebesi nne kwala no ba bi o mbe jaw mo nan o school si a me ka ho asem yi me bodi kire okra na bejo nsem osise waka ebesi nne saade ne deda ho aya nkwara no ba bi o mko jaw mo nan no enye papa na okaso obo school ni din a kire ne a ye ni ebeji yensem so ma free PTA awofo a won kwala na o ma sha se ye contribution so person mo ye school no toilet papa bi de man kwala no o se ba sa na mse headmaster ne na ayene apam for natinti any PTA for executives nti o munyina to nsa frɛ PTA for a wo mo ye ntoboa kakra se de be a o mbenye ska no manye eya jana bia no bi ama enkwara na nya ba bi so akọ sabi ebru Bankoman eba sei no ya fa nkoto awofo animo osi eba ya nwa awofo ho ya fa nkoto parent bi animo osi awofo bi anu a de akoto nanim ya kon kan kire PTA chairman osi ya mo PTA dwamtreni so amane ankra di pa ba akofo na fato no ho se nana saa di we dia me ye na me dia hye wanimu nyam osi ye ni onu an di hye na odo ne man ode kwato no osenana mi nko a megina na maye e de ahye wanimonyam enam so ma nana a odo ne man agina so aye toilet mienu e ma de baako me ma de baako e de ahye school yanimonyam yeah wasi wagina so aye mienu e de ama school no e de ahye no animonyam enti mo ma nyam ahoho a e ma nyam anije yiye pa de a na du aye ahye school yanimonyam osi obi a wa bia so ye school ni so ya of so cheche ni so ye nana no obi a menenenye odwumadi a nana odo ne man kwaku adu aye de aboa
Bankoman Senior High School. Honorable Kasano no can be said maintenance a who hear ye pa. Or she said, honorable can was a maintenance idea, a idea in here. Toilet, over coso, ni use, and so no crown a fresh, the fresh in our fresh, Nina as a muheni. Yes, any answer, any now communal. Now was our fred parents. Yes, I'm found to school, no, a teacher for any board when him said, toilet in a papa bay, no, Nina assassin. Or so what down a school for an motion ye. Said about be using ye, said a bear, enqued the bear now watching me, nubi. Nancy answer, near Vanquat, ja headmaster, any PT for us, said, Jumadiana be an anadu bayeno, a saying to be a ensan pesicani and San Fanque. Toilet ya, moon in day, or the home cratasem on a media be away and chrome her beer. Now do the home cratasem no breme quabra party for Bankoman. Or see Jumedia be obedient chrome biano. A home cratasem. A home can be biano or manasote or the bibreno. A person me who adia or ye shekuno. I see a person or hunia or ye edia boa curuno. I may be a count on Bankoman Comraquatin Sifa. Eh, me ba Alice. Kasano no ka emano honorable ka no ka emano. Enya mano kwa na enya emano so umbi. Osim ono aneba treasure Mami Alice Befi ono aneba. O kan no osim ma no munhwe ni yie ene ade honorable so ka onso kan na enya mano kwa na enya nti de wa de emienu baako wa ha esi ehwe ni mienu nyina eyie. Enti mesre emema no so mo so nyina mo nya hwe yie. Moko toilet ni so anu use no munyi su ni ye. Oti se mema nso se akwanya base bia ba akwo ye mode a monzo so monhye ni ye. Chami. Yo. Say adia ba akwo a le betre school mu bia maka MP ni sa meka, headmaster ni sa meka, assistant headmaster ni sa meka, teacher for ni sa meka. Aye say ababia emabunu no emema no ebenya tena wo campus wa. Aye boys dormitory. Ose ni dadwini nyina or the 2 MP anim or the 2 headmaster anim or the 2 assistant headmasters anim se ni dadwini pa kese ni se anka mema ni benya baabi atena wo campus yasin se be bru baabi a mema ne tie no compressor mi wo fi a minya no enya de a ndi kansem ose baabi a mema ne tie no da bia na so na seyo nti na disrediense wo bompa ye na nka mema no so abeka ema no ho wa ha na bibia awie pay. Let us amatro boys dormitory. Let us amatro Banko secondary school MP Kasano or kan wasem. Banko secondary school Banko boys dormitory. Let us amatro. Every ye ni wa person abesi na ntimi maso no. Minim di ntia. Bet nyame adom minim se beba so na. O se e bretintin wa twere ho nkrata e de akoma wo mo aka bi ewom. So meboa na emesi boys dormitory. Na abasuba na ma ejapa nti wo boso ama MP wa hedie dan a ni DC beti ni DC so tia ebeko abamu na ayisu wa ha sisosu wa ha onzo be ma director nso so ada den asoate na wa ma inki akum na bibia ayekama echami jem na banko uko kumewu na aka banko asema ese banko de mema ho uko yoko oka banko asema ese banko de mema ho okwa fijase oka banko ese banko de mema ho na omo kro na akeke kan de ho ne ma na gu ha na wasi so okwa ba bia no okwa kan ese banko de mu wo mema o me bu akuru no se ade omo kan kire na nze banko de mu watu hu achefo a omo bu akuru no na otubisa se nti banko nkwa na mema wo okwa district assembly DC ya ofri oko oba manim kra na obeka kire me na banko de mema wa wasi ya adaje kuma pass yi na oko no DC no o kan zo na na sawo de wo mema o mo so wasene ne sa enye yi de ese aban no chema banko fo nso yensa kan na ese yensa kan wasi de ese yen sa mo because de banko ye de ewo mu ni national cake no ye de ewo mu na ese na mpanimfo no ema yensa kan me kan boys dormitory asem ya me kan nyame aduma mi nua me de hye na odo no man na nsa me ni hye a wo senana me de me mreo me edu na me odo me do me man me de me mreo enti se je edu no me sa ne na du so asa adwen ho boys dormitory no ne hu kwampa ye de be fa so
Ozo ye o ka che no nana. They say adwumadi a wudi en de me fe. Ene ozo nana memrel nti wudi emmoa bi a se Nyankopon mama hoɔden ammoa bi a se mede boa bia no. Ode babo nti ogusu a obesa ne natu anamo ye hunu kwampa obefa so sa boabiwaye. Na mene MP susu akasa. One MP Mr. Enesenim Honorable so akasa. Ono mene na akasa fa Banko Secondary School no wo no. Oso one MP so akasa fa eye wo no ho. Mene MP ka Secondary School no wo na stem no na mene na odo ne man so tu anamon foforo. They say dia Mrs. Sana sa be tu anamon foforo afa boys dormitory no. Oso one MP ne ka wo no ho no. No one na odo ne man so eye kwakwadu so. Tu anamon e fa ba bia e mema no so be dey e be da ho. Bayi sabi ne na akura nyanye fom ti afi na wo ye no man kakra. Me police station Banko me dija o mo so me mame. Abanda da ye koyi na me dija o mo be hya ase. Bo so me yen san pepe so ne ye to aba. E ma change of government yi bae. E say me from kra na me ka ho asema. O mo say contractors nyina in free site. Na sane o se na ne MP ba mo na me ne ka ho asem. Ne nyina akoye tipaye. O si na police station wo amonim ne fie no. O kwa abonse benkum so sei omo yanzo Messi police station be boso me miansa omo fitin ase na ankomba be wie na bansesa ba ya ase sei aye ni tipaye a na no kra woni MP esusu hu a omo hwe kwampa e be fa so a ombe di dwuma fi sei ase contractor fo nyina no obi anya entwen kakra nsa nti mesre headmaster ene ne mpanifo na omo so omo nya ye mmoa school na da ho no Banko ya bre hu yie papa o se ya bre hu yie papa nti Mr. Headmaster any assistant headmaster any teacher for mo kire nkwale ya de enso Mr. Omo so mfa school no ento o makoma so ma school no enna enya mo problem e ma me bibia ni a omo de omebo mama ne ye be hu kwampa ye de be fa so o se o de administrator to headmaster any assistants any na kire for ni se madaroma momfa school ni samwa modia na momwa ne school no entimi mfa ne ntoma pamfira na se mowa ayo how bia na wa bie ne prato ho mo betimi e de abeda no nso atu ho na ye de toso bia ma me kan ye school for nkwala no mesira mo okọ prempe college a teacher for o prempe e bia na wo Bankoman okọ opokuware a teacher for o opokuware e bia na wo Bankoman so okọ dwesoman a teacher for o dwesoman e bia na wo Bankoman okọ Accra girls a teacher for o Accra girls e bia na wo Bankoman enti samu sua de a mo fan sima kuma so se mo ma me no mo papa no bra nye kwa mo be sua de na daachi mo de abọ mo bra ama mo daachi so mo nya anidaso sabi eburu se nya do o ya baba awa na otia se wo ko school a yim emema sam free wani so daachi wo be ko school be wie no be ma wo pe e na wo ba no wo be chusu be ma kro wan nya ne sa na da wan tuto ne ma yie mi fie ho mi ti we mi ma ha school nya de bia na me ba ha be de ko school ha nyina esi mani mo fie ho o me ka kire me se ma nya sa ne ma no na mama mo mani mo nsua ehun ahia mo ma me nom ebi free nkran ebi free quick post ebi free takrade ebi free oboase ene mo betena se mo besua de mama ho ahia mo na ma nsua de yi a ene nya obi na kuma ntwi o ma be ka bi atie o papa ka bi atie a teacher for ka bi atie headmaster ka bi kire wa tie headmaster e kasara mi se ma ye di obi sam sa de komo de mwana o ka bi kire mo a muntie na so pam na mo fa angoma sua no entuma kuma so mo ho hia mo na mutimi sua komanim Banko Secondary School nya school a ya tren so hwa sabi eburu sabi nya do results pa emba 2023 10 best schools Ashanti region Bankoman edi second said ewura ka no was atchefo na wa ha no ebia na wo prempe bia na opoku bia na wo Krages bia na wo Louis ene twinebo akodua no nyina they hold the same certificate and we your school ni wa ha manenye wasem hia se wo bayire ho asuade na oyire ho suade a daachi ebeboa because mu fira chechichi na aba obu akwa ni wie school kura na adi na chi abi kura hu ni bio enya mobi a mu Bankoman abomfia na school ni ye 10 best schools na ye selecting wa Ashanti region ha Bankoman etoso mienu Louis ne di first Banko ne toso second and wo arehemu se mo yire mo na mo ye sitie ma akyerɛkyerɛfo na
monso so mobakɔ manim na wonka sɛ bi kura ebedum bi ebusa asa Bankoman so me are proud of Bankoman because when I'm in school and awurade de ma beduru ba bia ɛdɛn madri enti obi anyene no school bia ni wa isa school bia ni wo so ɛso akyerɛkyerɛfo hɔ no certificate o mo de kyerɛ de hɔ no adua bi na obi anso de kyerɛ de wɔ kurowe mu mesrɛ awurade sɛ ɔmo obi a ho ban mesrɛ awurade sɛ ɔmo headmaster ne na teacher fo ho ban ɔmo assistant headmaster ho ban ɔmo me made hye me mma me wɔfa asefo mu nyinaa nso mo ho ban me nka sɛ bebree nyame nhyira mu nyinaa ɔso ɔde ne kasa ne ba wie no ɔsrɛ awurade sɛ ɔmo headmaster ne na pamfo na kyerɛkyerɛfo nyinaa ɛne aschoolfo a mo wa nyinaa ɔmo obiara ho ban aba obiara ho masɛm na obiara ntimi nsua deɛ na daakye omfiri akora na okoduru baabi a wakae banko sɛ Bankoman na mekɔ school enti ba sɛ Bankoman yɛ bibi kora na wo ba ne yabusa sɛ o mi wɔ ha na ayɛfɛ na hyɛ no ɔno nso na animonyam enti wɔda obiara ase nyankopɔn nhyira obiara ɔba yɛ biara nananom ne mpanimfoɔ headmaster ne assistant akyerɛkyerɛfoɔ honorable MP schoolfoɔ ladies and gentlemen ɛyɛ manage enyu awie yi sɛ menya akwanya na migyinam ama miankasa miwura kwaku adu na mede nanu disem atodwa na meba no ɔwesa nsɛm kakra bi egu masum ɔsɛ ɔnkasa bebree nanso n'asɛm ɛyɛ baako mmienu abra honorable Paul Asiedu ɛfrɛ no ɛka school yi ahia asɛm ɛde kyerɛ no na wɔtia ne n'akyi kakra na ɔbaa yɛn nso ɔbɛte sɛ school ha ɛmaaya no nso ato ne nkra na yɛdi dwumadie bi ɔsan ɛsoma me ɛma me ba ha ɛno nso ɔbɛto ɔte saa nkra na deɛ twa to koraa ɛna yɛnana ɛfrɛ no yɛnana frɛ no na ɛsɛ sɛ ɔde ahopopoɔ na otie yɛnana nea ɔka no nti nana frɛ na ɛna ɔgye no anoba sɛ nana mɛyɛ ɛno na ɛma yɛhu dwumadie fɛfɛ a yɛn nyinaa yɛdi ho adanseɛ ɛnɛ awia yi na nea ɔka nyinaa ne sɛ ɔsrɛ sɛ ahonedie ɛho hia paa enti project ana facility a ɛwɔ hɔ yi ɔsrɛ ɛmaaya sɛ mokɔ so a muni ɛso eni eyie saa nso na ɔsrɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne mpanimfoɔ sɛ ɔmoma maintenance nso ɛho ehia yie paa na ɛbra no yɛnhwɛ sɛ nneɛma a ɛwɔ so no nyinaa no ɛbɛyɛ mmono na ahyɛ Awurade animonyam na nea ɔka twa toɔ ne sɛ da biara nso a Banko ɛbɛto ne nsa afrɛ no ɔno nso obetie na wayɛ na ɔde ahyɛ nananom ɛne Nyankopɔn nso animonyam te me baeɛ a nana ɛka sɛ ɔde dormitory nso bɛba bɛto n'anim no na kyerɛ sɛ ne kwan so ano no enti Mr. Edu sɛ yɛnka ma obiara nte sɛ obie n'apono ɛde ato hɔ Bankoman mpuntu nti Awurade ɔnhyira yɛn nyinaa na ɔma Bankoman ɛnyɛ kɛse paa. Amen. Member of Parliament for Ceremonial constituency, Honorable Ernest Yao Enim, the Chief of Banko, Otumfo Obrimpon Nana Kwabna Kwatin Sefa the First, our Honorable Headmaster, other distinguished guests, our beloved teachers, fellow students, and most importantly, our benevolent donor, Mr. Kwekwedu. On behalf of the entire student body, I stand before you today with a heart full of gratitude and joy. Words may fail to express how thankful we are for this generous gift, an ultra-modern 24-seater toilet facility. For us, this is not just a structure, but a symbol of care and
progress. We say a very big thank you, sir. May your kindness be rewarded abundantly. But as the famous character Oliver Twist once said, please say, I want some more. Yes, we are asking not out of greed, but because our school still has many needs. We humbly appeal to all individuals, corporate bodies, NGOs, and alumni associations to come to our aid. Our boys are in desperate need of a dormitory. They travel long distance daily. We also need a proper dining hall, an assembly hall, more classrooms, and a well-stocked library, which will open our knowledge to us beyond our textbooks. So please, to all who are listening and have the means to help hear our plea and be inspired to support this noble cause. Together, we can transform our school into a beacon of hope and excellence. Thank you once again, sir, Mr. Kwekwedu, and may many more follow in your footsteps. God bless us all. Mr. Kwekwedu, Nana Kwabna Kwatin Sefa, any member of parliament, the headmaster, chiefs, Nanim Penny Fuesia, Hanina, Modi Adumye, Yabetuaso, Na Yafre, a cha diner, school chaplain, who have my votes of thanks, said I'm a catcher ono, Michelle Bossa Yenchakra, and Timo Yemusha show, in Tiafan Sembonsia, diner, no my vote of thanks, Na Yentuaso. The Member of Parliament for Ceremonial constituency, Honorable Ernest Yao Enim, the Chief of Banko, that's Opemsuo Obrimpon Nana Kwabena Kwatin Sefa the First, our generous donor, Mr. Kwekwedu, our respected headmaster and his able assistants, our cherished guests, and our dedicated staff. I would like to stand on behalf of the school, of the entire school, to express our gratitude to everyone who have come to grace the occasion to make it a feasible one. First and foremost, I would like to thank the Almighty God for His mercy, protection, and grace upon our lives. For being with us from the commencement of the program to this far, we say thank you, Lord. Moreover, I would like to also thank the Member of Parliament for Ceremonial constituency, Honorable Ernest Yao Enim, for being in our midst when we humbly called onto him to chair the occasion. Again, also, I would like to thank the Chief of Banko, Nana Opemsuo Obrimpon, Nana Kwabena Kwatin Sefa the First, for his presence here also. Nana Dasebre, Yebuye Mwasema Wane Yasidan Yedemau. Most importantly, our generous donor, Mr. Kweku Edu, for his love and kindness. Also for the ultra-modern 24-seater toilet facility for Bankoman Senior High School. We say a very big thank you. We are grateful for what you have done for us. We also therefore seek for more blessings upon your life and that of your family also. May your cup also never dry. Also, whatever you have lost as a result of donating this to ultra-modern 24-seater toilet facility for us, may it be regained to you in abundance. Last but not the least, I will thank our honorable headmaster and his able assistants. Lastly, for those here who have come to grace the occasion to make it a possible one, thank you. Okay, so please, ladies and gentlemen, my elders, may we kindly be on our feet as we take our closing prayer. Please, may we kindly also close our eyes. Dear Lord of heavens, mighty Lord, we thank you this afternoon. We thank you for your merciful protection and guidance upon us. Lord of heavens, it's in your name that we started today's activity, and in your name that we are bringing today's activity to an end. Lord Jesus, anybody who help and contribute to the establishment of this facility, may you help this person gain in abundance. May you multiply. May you help them and let them get dominion over whatever they lost in establishing this facility. Lord Jesus, as we are leaving this place,
May it never be that when I attend to this activity in Bankoman, that I had this accident. May each and every accident upon any soul over here be cancelled in the name of Jesus Christ that we pray. Amen. School for now. Hey, Akolko. All movement must cease. Yeah, the amamre ni amani ya jumawa. Lenes nina monche mo be a movie. Abra nana a movie no. Thank you. How many is it? Amen.
Opemsuo radio Opemsuo TV sunie ene ya Bankoman SHS odumfo bi aboa ama sese wo manya ultramodern toilet facility yene school fo no ebehwetwe nkomo na yahwe sade energy university around here Opemsuo radio nie yemo ha Yejimoso. Madam Maudin, your friend Amponsa Eli Patrick. Opposition be na wo school I mean a boys prefect for Bankoman Senior High School. My yenhwe school mu ha sade na mo wo hawo ewo ejanan ebia ensem ho na etesei. At first me ejanan bia wa hantina most of us ne struggle wo say benya ba bia ye betimi akoje enan and ye beda ye wura asese wetimi aba bibi say e dia ma yesan say other schools kura wo hwe kura nyomu nyina na wo bibi say wo musku na so wa bibi say dia ma ye dia na ye kan nyina say da na se nyankopon enhyira no e wo ade fefe de a wa ya ma ye ni yada ase pa ma ni pa foforo enkasa pato within Asha from ya Bankoman Mary position be na wo school ma Asha me assistant girls prefect sade na wonua kasa wasi school mu ha na muni toilet facility bia wo ha oba wo school mu ha na muni toilet na mo yeden because oni ye bekwa ni ye breye pa na ye wo ba ko ho no batse no na so hyeda nya kamasa ni ye ko ne sa be ne ni ye ko na nwunre in fise area na ya na ye kwa ye breti ya ye twen nwunre na ya ko na ye sa na ye ko nsanti we ya wa be ya mai be bo aye pa sese ye de bi amamo kane na mu ne bi nyame ada roma mabenya abefo de kra wo ye leader e wo school mu ha futuo be e na wo de be ma wonuanom school fo se de be ya mo beti abo ho ban ye o pastor de meka cha ye nyina ne say ye be hwe so ye pa cause ye mbe entro robbers engum ha ye be hwe so ye pa na ya nsese niam wa ma a chire bi ne ye ho ansan kwanko chire nti ye be hwe so ye pa period ase ma ye hwe na ye ni school di ba ko so entwetwe nkobo se nyame ya da roma na mu ni toilet facility wo ha obi ya da roma mo nya bi e wo ha challenge be na wo school mu ha bi Oh, challenge highway doors pa dining hall, science lab, ICT lab. In MP in a house school ni even for boys dormitory and even for school boys in that town. Girls dormitory and so on. And said ya papa into yes right abino. Emunsra so babuayen one MP am school netima tumpon. Within new position. But me doing the for you Genevieve senior girls prefect. Yansaka Member of Parliament Ewo Kumewu electoral constituency Honorable Ernest Intim Ernest Anim Honorable Yamoha Opanya Major so oba Bankoman SHS oba ye no wa ma metena hokwa wa yisika twitwiri de aboa se wo mu fansie dining hall e de ne hye wunkuna ma wo ye ayamje wi Opanya de kan mebo era kwakwadu abaso kese ewo dwumadi kese na wabeye ede ache Bankoman Senior High School na meba donation ameye to the school ene ye nyina nim nansen insuo bi etoye ene Hawaii de bae ewo yempesua mu me school adan bebre so pae ene efia hodo bebre so pae na Bankoman so insuo na amfa ne ho anche no ema dining hall ye mofrey ekomu edidie ehon so epae itina me bae me ne headmaster Dikan din komo ene engineers on behwe adwuma no so din komo ema ye hunu se yenya sika about 10,000 Ghana cedis. You bet me the CSC dining hall in chance apa and a form kakra honswa basa and no and a shaming crying say yemwa na yem fast as canumra na yem fameye school dining hall no oba hanoma infrastructure deficit bebre and assembly hall cry yenya bi mema dormitory yenya bi it year started from aha na yasa stre adofo and banko adeshe ne kumawu constituency adeshe mo echene benten nyina enne kwakwadu nipa baakofo wabeye 24-seater toilet at their chest school no asesi amebusa and the value is around 500,000 Ghana cedis for this two a year wabeja ama school no enti ankrankra kakra bia obetime dia aboa bia enne school here fence wall ubetimi aba na kakra bia won so ubetimi dia aba no empanimfo yenso ya hwe na ye de ahoden aka abom
na ya pagya school yi ene oba na yɛka the results and quality me bo mo homɔden enya afi nsɔhwe atwa mu a na otimi wo say school yi e potential on betimi a produce one best students from Bankoman Senior High. Ti abesre sa amanfo mra no mmehwe Bankoman na yempagya Bankoman Senior High School so. Honorable Miyemsi we medim say going for bra na mu ku school na school mu ye makwan ma kyerɛkyerɛfo etian kwara enene emamu asesa kakra je ne kora bi atimi anya kokoduro edituo akọ school mu ansem asie de obi anim abai akase sese yesan de nhyehyeye ba ma kyerɛkyerɛfo nya tumi ede etimetian kwara as a member of parliament sa asem ye beduru mrahye badwamu a wadwenkyerɛ wo ho ene sei yɛhwɛ sese baby aga na yɛdura say discipline I was school mu akɔfom pa enti I think it's about time said the work can buy a bit take measures a beboa na discipline I work across the schools I work Ghana no a bit me akonanim say school ni akola bit me atwe etuo e wo school mu a kyerɛ sɛ enioma agensem intimate before so senhyehyɛ bia de beba na de aboa apagya discipline e wo school mu no me as member of parliament me support na aboa na discipline aba me kai bra na wo school untimi nko school late ana untimi nko school emfa even mobile phone enko school but na de ne yehu enkola timi de mobile phones ko classroom teacher cha de na ono so te na phone so WhatsApp din komo ne namfofo kasa ya nhwe ne ya ebe kakra no se akola akra betimi atam car at the Akosi school or boarding house, no the 2 o'clock to car kum teacher ni. It's about time as stakeholders. Ye nabe can't tia pamu ni abua ni ashamra a bit me abua at the discipliner ye hear no way in schools nimu asababi. Honorable Yadasi. Empanifo ase ntifuni ho apegyafo ewo ho ene opani a waya afefedie ede amaye no ono ankasa ntimi ama nenso watu ne krachi baako a on ne begina ne nem tie ne ono so ebetwetwe nkomo na sade opani no resa edigu na sumu a obeka ye no wode akere opani ye mo ha buru ya minua adaroma wudin ye frame ora nketia opani na enne waya afefedie adaroma ni din ni dibre ewo gekurem yo edamase ye frɛ no owura kwaku edu na oye bankuni eba de hye kan yenta hu se obi tu no ho asi ho de aboa panimfo kasa ya kyerɛ ne ma bebre a woye wadaroma wona oben no ɛde ne hye ne nkunan a se bempredu ya sansikanka ode behwe na busua wade boa o man ɛde ne hye ne nkunan yo ade titu hye ne nkran pa edi kan eye nipa ho do de toso nso eye Bankoman mpuntu wotema manipa na odo nipa pa so hu se obi ewo ahokyerem ahohiehia na ne hu nso hiehia ne se obeboa sa oni no na wafri sa tebia owom no ase hwere mo yede se ni wura no wona wo ben ne pa nti de ya behunu nie project foforo bi wo ho a waye a wonimu a fatudwa na atiefo ne ahwefo hu yo project ne de mebre ewo banko ene ne mpotem ha ye okura na ye friend nkubem wa chichiri kro a waye no city okay to kwa ye wo dampon bebre wo 2 bedroom bebre no wasisi toilet and bath ni nyina hyehyem na wachichiri kro na to wafa kro ni nyina ho wasi computer lab ede ama banko primary presby primary wasan SCC school dino bubu ya so pa obeye ni nyina penti ho aye renovation nyina kama afen so wasi toilet mienu ama kromano na enyasem ketwa odo ani ko hu ano so enyasem ketwa apart from that no so I see dormitory ewo Bankoman Senior High girls dormitory and wasan be ye project we ewo Bankoman de yehu a yedi hu adanse sesei ti project ne de anwanya wasi teachers quarters teachers ni ba bi da omo free chichiri wasi quarters kesia teacher bia o bangla odem afen so yewo we also create to banko so no we also so we see 6
unit classroom block ɛde ama school na na wɔn ni JHS wɔsi ne nyinaa yɛ lab deɛ ama wɔn wɔsi KG block ɛde ama wɔn te nneɛma papa no ayɛ deɛ yɛn ayɛ bɛn no kora tɔda na agye yɛn nsɛm. yɛrɛ asemi nua maa yɛn kɔ assembly member ɔno na electoral area yi ɛhyɛ ne nsa honorable wada amawudin. fɛmi honorable Paul Asidu Bechi ya meyɛ Mr. Kwakwadu abusua penny. na kyerɛ sɛ Mr. Kwakwadu na ankasa ne busuani ne wo. Mepakyɛ wan ne busua penny nkasa. Okay. Wada Roma yɛnimu Mr. Kwakwadu ɔyɛ amanyɔni ana. Dabi amanyɔsɛm kora da de ne chiwade kora no. Ɔnyɛ amanyɔni. Ɔyɛ ayɛtɛ hu ne sɛ ebia obi be position bia na ɔde ɛnte saa ho. Kra okro bia kra ni baby a ɔto na ba ɛfa. Penifo adi ne ho adanse bebree school yi mu no na nanom aka hawo ɛwɔ ha banko kuro no nso yɛmfa kuro no nyinaa hawo bɛi ɛna ɛwɔ mu na sɛn na wode to mpanimfo anim. Mini amenda wase hawo de yɛ bebree nanso eduru me bia ka kyeremafo wa ba bɛyɛ no de ni nyina gyina Kwakwadu so de kasa yɛ hwɛ ɛmoa Kwakwadu mpombe ya assembly wa fa me so de aboa Bankoman a enyan sisi a me no kase wode notice ka be 10 billion ɛda hɔ a wode boa bankumpunto wode mama abusia ya me namda no besi me so nko a do bɛkɔ ne akɔgye bia ma na de adudwa na oba matwere medin baba bitua ɛne da ho a busumi bia so a wisika wode ba besi me so ma me chema banku yo so nkubim adofo a chom sika kwa ya wonye debe onye bi ensi ho obi yare ko ka che na aboboa wo hwe enu a yedu afiri kwa hu saa tunkubim a ono an botom sika na ono wode na bo ho ba bibia che se apani e ka se ka anodin asambe na wo ka che no de me kan se de twede mponyankopon da nase one na yere esan se be ma bibi na oba papa nso de ben e di akiri ndi adwo afiri ye ukunu obusu penny honorable policy du bechi yese eda wase say waboa ema ukunu etimi ade na ukunu abam ne bibia wota ukunu de be echi ema ne ade ema yesi onyankopon nhira na adom say omo no ho ban wone ne mare na busua de bi o hibia na me onhye na mu na nkoso prom emfa mo na busua ne bi nka busu penny a me so meta ne chima no so radio Opemsuo TV so na ugusu a wo hwe sabre yitri ayeye nya banko ehene tumfo brempon yɛse pa ɛwɔ ha na nani nyinaa ne sɛ wɔno a ne nana baako ayɛ ayimye ayɛ agyanan bia a ya bɛfo de kra ɛde ama school a ɛwɔ ha Bankoman yɛ ne nana yɛwura ɛbɛkasa na wakyerɛ aniso akyerɛ ne nana no a ɛnɛ wayɛ agyesei nana wadaroma yɛsɛ hwere ma ɛda ɛsɛne wura no nti wadaroma wedie wa wobɛbɔ odin sɛ deɛ wopɛ sɛ yɛka no akyerɛ awahwɛfoɔ ɔda mebru ɛfrɛ me nana kwabena kwatensifa a medi kan yɛwura santehene ne berempɔn ne me ɛgya chidom fiku mu na mewɔ wura ɛntansi saa nneɛma weidie nkɛyɛ aban ɛne taa yɛ net ye onana bi etimi aba abeye esi abefo kra se de ye wa akire ya yehwe wadaroma abefo wanana no na aben no de hye ne nkuna ya ema wo ya de fefese wadaroma me nana obeye sa dwumadie die we nye ade foforo kra dwumadie se wadie na obi a wa chichiri kru banko my senior high girls dormitory on be see Banko township kronum toilet mienu on be see Banko presby toilet on esiamomo die toilet on esiamomo when say na Banko my senior high and we see toilet mienu ama school ya and e nyina gina ha e ya me frɛ mo sɛ mo mayɛ me mmoa na mo fan kom from me na manfo hu dwuma pa me de hye ɛyɛ mia na me tu ni din na ɔdɔ ne man te frɛ ne na dɔman akomia din a me de ama no enche nyame aduma enche wo ba besai ama Ghana nyina ya santime nyina hu se papa ya wodi sa adwumadie nana ahye nanimunyam ade a waye na de kyese bro adwen ne ntiase so wo ye adwuma kura wieye no ode ho nkrata nyina bre me no meka se me bo eka e won nkrata no so kura gi a kyere wa ohun bedwiriw ene se enne ye de ye idi akwasi de wieye na me frɛ Bankoman ene ma de hye me ye de to no ananim ama ne si anamu aba se ne ye bi toilet ano a ene mo so mo de abefa yi boni bi ansi
Raya da se kro no wona eye wedia ene watimi aba be ye we how be pa we say yi agyanan bia ye ne nadaroma yenye ya how be pa ne usuku yi mu odaroma say ade ha me baako eye Bankoman boys dormitory babia mabunu no beda mabunu no da krom former babia omoda no na community center hokra no enhyeda niema enhyeda nkoyi papa ma bona wa ye ho krata atwere ho krata ban abako ban aba migusu a me ka ho asem a ene kra me tena ase odwemu a na me ka ho asem a me de ho asem tu manimi na secondary school ni so wo ade a edamakoma so me sere Bankoman omo tifini atoye enya se biebru enya na adunku a na enya ohaw ade so na gunu so dos ono so wabusuo o yire ne ma o hwa busuya hwa yire ne ma ba bia akra ka o kasa me ko Banko akoye wo ya ni nua bi be kasa se aden nti umre me ko Banko akoye wo ya na yire kra be kasa aden nko ana ye bo Bankoma wo eni pa no bebre me tibi o masum enso papa no nanu mo amene ne di nkomo se na me mre o me nua no me mre o bibia ni afa betu manim enso so ya na ha me sabi ebru sabi nya ensemi ho kra me a meti na se metu ho na mo de akoto nanim a na metibu akra sa di mifo ebu mifo because nya ba akofo nko na na abrewa so Bankofo ma adehye ebi wo bebre sam sabi ebru so manim a dodo na yo mani timisra Bankofo ma sai de na adu ye no omo so hwe no me bi nhyɛ kuro animunyam omo firi hɔ kuro fufuro so a de nkrofo ye hɔ no sai na ye mofe omo ye bi nhyɛ Banko animunyam na adu kura so nkanikomu hai ne kakra timisre Bankofo na mo so omo kura mo din enkwachiri sai na adu ni din ye bondi na te na adu kura no ho hai no kakra timisre Bankofo ma kakra me kan no ana yanso ye niema no wo ha bra wo kasa no de afutuo ema school fu adesuafo a ewo ha ene de ye hunu ne se kane no na ye ma kyerɛkyerɛfo kwan ema omotia nkra ene ye se human right ye nim ye fa ahodie saa de no ni ho na wo besusu se kane no se de ne a kyerɛkyerɛfo wo tumi se omotenete nkra no se san ba ebebo ana sabio enkwala no brode media nkamen so sa ba yetia kwala sɛ na mo amon panifo yi ba ko kan sisi yetia kwala bet ye moroba so obetwe aba si obi ba so obekofie na chia papa na mfum so obi a waye sa ne de eno de me kwabna kwa tinsi fa Bankohene me so ne mo akwala ne ya de a utimi tia no na sɛ obetwe aba si ne so po de me kwa metifie na me ba free school aba na yabo na ma na chia papa ya sɛ nya me de nti aba ne ba ye de a na ode mbra ato ho sɛ nkwala no mutimi tia wo mo na se ebo mpopo ni de madaroma miru ampanifo me so sa yedase Opemsuo radio Opemsuo TV na wani gusu a wo hwe ene headmaster Bankoman SHS ono ena ne mpa ebonyame atie ama agyanan bia ne bi ni school mu no ne nsa akabie ye ne master ebetwetwe nkomo master ye mo ha ya eja madaroma wudin ya from Sadik Boatin pastor ne nyame adaroma wanya toilet facility we ye ultramodern my yanhwe situation no ebra na toilet any wu school mu ha no say na school for the situation is here situation no nenye meka say ebi wo ha but the all ha say akoba say emu asi engineer nkra no entimi nkoso na saa wono another philanthropist dey be my to nu be si my no nti wono de old type ni bia do ye di suo na ehoro so nti enu musi na afi nkra no ba say omunye ba bi enya omonai nti bi kra ba GSat no mu ananti kokrum so mo kopa ba bi aja omona okrum mu ni asem bebre ade say edo tutu mpenifo nya enum say adu say enya baby a bit me giant nine. Okay, offer a GS humamu. And Craten, which I say, so school now a boarding house, and cra a new back 2021. Biano a toilet bowl back. Okay. It is a 21 in your one seater. One seater toilet. It is on cra a 210. I say at least when you cry 21 seater a war. How meet me a cost of toilet. And Yamiadum, I say no, me dadging back on every so.
Sadia waka wo dadwene baako afiri so na kyese dadwene no edoso pa ene ye nche school ma how be ne wo ha edoso papa so wa mu hu ye so mo hwe building is we ya we na I serve as my dining hall and kitchen. We say from afabia na ye nkremofo eti abutu for pompa esala say ala ma oni ehwambo ko we tufuru asisi ana menu bia mekobio aha se na no ya ha ebu ye ya honorable MP and obohu ye a atuna koma o ma esika say anu ho ye mfa nje ne nyini aha nti down hall minibi assembly hall minibi library I don't have it. ICT and science lab. Also, yes, science. Including chapa previous science practicals. You call that they are senior koye. But school is no. Wodi say you idea be yeah. Na headmasters bungalow ni ha. Masters accommodation ni ha. Administration block. We need the administration block. Until no man they here bebre na kasiye ba ko pa no kan no boys dormitory on campus here and wo na yenye fa ho ha dwene papa boys baby o muti se omo pa prep na dwene omo pon na omo kofie se ya memma bia omo tumi ko sia omo nsuo mu ho na omo ye o makakade ne dede de bia nso se eni wo omo ho saa nti so omo nyina ba ha se no ma ya sombadue kakra asombadue nti ye hiamoa fa ye hiamoa em say about ntumi nyina na no number start girls between em say enche kra girls no be mu wo nyina kwa but ejuru mfinfin no be no ya say contractor no afiri mu wa afiri mu ma say aka mfinfin a by process so this say omo eje contract no say award to a new person aha no mo start here no NCP na aban fufura asabe nti aban abe de ya momo settle down ni asa akọ enim akọ weche ombe ya dum no momo baba trosa man ya na say etimi anya girls dormitory na boys dormitory no so ba na say aha aye complete kakra so oba so otia akra no a hihye no book crap out with the man on now dictionary what be say one tro A to K where's na ho nyina ono ade na sai book but ono otwe ho obejai ese wo teacher ni na o parention no ese wo tena no ho no yes ade nyina because ade wo tro no o sai sua de onwie no aben so positive kind of discipline no na om say see ayenye but bibi ti say enkra no eno mo yesi ahwehwem omo be school asese ahwehwem ni adaje no de ewo ho obi anyi firi ho because one may be on kwada kwada the best school and to hwe na wo ya uyi ni nyina afiri mu enti obi etumi nyohwe aha sana emare wo ho school wo so oje a wanim ho no ana omo de bo na omo de apempem zo na asai aha then na omo ye psychology ni kire se sa destructive kind of aye a wo ye no wo ya ma akwa no so aye destructive psychological we destructive the BBC no o wie school akwa nso o kọ na unya hwebie no onso be say bi wo school ho asanu akọ and is a kind of destruction of phones on those no enye enti yemfa ehihye papa enti abakoba say za kra bi kwa de phone ba school a ne papa mu no ton safre na ofo no mo school mehwe phone akwa yisu obu kwapa a ofo nim akwale kwa yisu mobile phone ebu wasa ofo no yawe but to me no so buy a co school onko to phone ne boye 8,000 ya sikadada no 80 million e ma ne fa ko school ta kwa no ono na ni ko fo aso nya asa phone no e di se ko ba se wani ko boso na uhu na ogia to safra akwa na ofo to mo ba na da kire no enti se fama akra na ofo no fa ko fi na sa akwa no sa de ba na uhu bi na mo gidi a cause akwa ofo asaba akwa sa de aba ugia ne no ana no san ka bio na ntokwa esisi enoma ewie nyina na deba efrifo and this afun etimi eso wo safun no a lot of the problems will die off as am say leakage e be ne da nyina mobile phone a bank of 4 years so when you go site bi utu esika no ma password o call no mu a questions na access nyina eguo no ba akwara win baba o win baba o ko de won no a o ha ko wi baba nyina eguo ba nipa mi ese na ri baba no a omunyina so asas no ese enti ba ese mu copy mo bi na man copy akoda na akọwe ni baba ana wa twetwe ogu na akọ creative program mai bebre enti in fact policy no say timitina se
na yɛn nyinaa ka etiri bom yɛne awofo ɛne GS mpanimfo nyinaa ɛka bom ne yɛtwerɛ a policy on mobile phones anka ɛbɛboa paa because me kai sɛ menya akonya ɛkɔ China kakra ɛkɔ hwɛ education system no me ne team bi na ɛkɔɛ yɛkɔdi bosom baako na yɛkɔɛ no resource ɛhɔ no ɛyɛ advanced country to wɔn phone use na de nyinaa na yɛ adeɛ bi a ɛka wɔn ho regulations wɔ hɔ no wɔn instruments bɔ no mu a sɛ time we say time wɔn so a mobile phones nyɛ adwuma ɛwɔ school wɔ ɛna wo teacher de kɔ bɛyɛ sɛ wo kɔkyerɛ deɛ ne kɔda use phone ɛnti wo wate aseɛ ɛnti wo etimi adum phone but wɔn wɔ ɛnoma bi te sɛ as software no ama exemptions say we as a headmaster there no say ne dey go through because of emergency we go etimi bo exemptions ni gu but dem phone be adwuma e ba sa no a betima control grada phone kura so etimi nya hwe go school as I say when I share bebre Opemsuo radio de wase ene ya na montu a ye de ba Bankoman SHS no daya yampa ebeduru ye no otum se ejana bia abefo de pa opani ahwe asiesie e de ama school no nso age nananom eni age a umuhu se ebesom oman no esompa de yesere ne se edomo a efiri Banko kroyimu akirikiri ene bencheye wo mun nyina nsua bi no mu so mehwe na school no hawo ahodo a ewo school no omun siesie emfama school for no Opemsuo radio Opemsuo TV or all social media handles de achi ye de achi sei be ma wo ebrebia